Gardo Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponita. फुलोनी कॉन्स्टिट्युएंसी के पारो हाबे क्रो पोलिंग स्टेशन पठुआ क्लामालोंग APHLC सोंगपेन माइकंग निपोन वसिक नि फाइ क्रेसियर नि फुलोनी कॉन्स्टिट्युएंसी के पारो हाबे क्रो पठुआ क्लामालोंग ऑल पार्टी हिल्स लीडर कॉन्फ्रेंस मते थी हेकपेन APHLC सोंगपेन 6 सिडल अवेयरनेस प्रोग्राम लपेन मस्ट ट्रेनिंग अमाइ कंग निपोन labang so mai ke padok panalong phuloni constituency amai phuthoni ram timung pensi mai chiphem phu ponsi labang so mai long APHLC amai phu jay kathar lapen ari sangho rajen timung rita kram sapi dipen rongpi jersong ti lapen haraghat LA amai phu atum sitame chitong dunsi APHLC asong pen mai long lam the ke than pana tengke BJP lapen congress asong atum ke inglong aso akhai along ri nangkipa bobji aphan chotsi ke claim pon pusi ningje pon lapen nilitum ke arni wangta mai meeting along ta ahok pet alamsi radaphan thanwer sitame BJP congress asong atum ke radaphan ke than pachupai saide lasi ilitum ahok pet asong ke claim pon along anso si chirap chitu bom nangji kalipuloti ilitum inglong aso khaya tum ke kisung anso si nangdo ji pusi pini bangso amayelong ningje pon lapen labang so mailong APHLC asong aphan ningka chi theke do pona jok inut rong asar sitame congress pen GOC APHLC asong long chipok do pini bang so mai ingsam jin pen mai pichun ponong lo phuloni pen aroning tikathar Karbiang lo news aduya hoya putha Karbiang long alo ke hangjo pen muti Assam sarkar along lam ke palidam si ke meji pu pen pini usuka song pen aduya hoy ke lang minister Atul Bora aphan Dispur mithang chamber along pin puralo ke pajodam usuka song atum pen pin puralo along ke jongdun ki Meghalaya pen Assam mate West Karbiang long pen Meghalaya a hoya putha Prabjin pen siding sirak nangji athema hadak kedo aradatum non puta ok chung hor pen si dolang lapen aduya hoy abangke kedamtang Parokresir kebra phokebra isi boundary demarcation atengsi padowet nangji Karbiang long along li chimoni sita pakon long li pasi jongpon lapen aduya hoy kelang minister Atul Bora pen bangso pathak paderi pin pen siding pon pupusi lamchak chipi pon pusi usuka song japo Jintu Hazarika lapen bibison terona tumpen pachini pon phuloni pen aroning tikathar Karbiang long news সম্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা কেন্দ্ৰ সমিতি এটা সজিতি দলে আজি অসম চৰকাৰৰ সীমান্ত এলেকা উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা সাক্ষাৎ কৰি আমি তিনিটা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ বিশেষকৈ বেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয় যিটো সীমান্ত এলেকাত সীমা সমস্যা বিগত বহুত দিন ধৰি হৈ আছে এই সীমা সমস্যা 1951 যিটো বাউণ্ডাৰী ডিমাৰ্কেশ্যন আছে সীমা নিৰ্ধাৰণ হৈছে সেইমতে সীমা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে তাত সীমান্ত এলেকাত অধিকে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তাত উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব লাগে আৰু তৃতীয়টো হৈছে যে তাত যে বসবাস কৰা তাত বাসিন্দাসকলক অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা তাত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে এইখিনি তিনিটা দাবী লৈ পেলাই আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আমি আজি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই তিনিটা দাবী পৰ্যায়ক্ৰমে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে 3 star sikari ingtia rongarat towara kisunga jok towar nang patang pisirak nonpu MLA dorsing rong hangaphan kachuningri towar jongsi kemesen towar abe pute kedam kewang kisung chitong nang kokteti lason si phuloni constituency ke palo 3 star sikari ingtia rong wo signify krisiani towara kisunga jok pherang ke aphan chupha pon pet MLA aphan kachuningri pedokpot MLA aphanta chorolo athe sikari ingtiarong aprang penta towar ki ek theglong le penang nona bang towar nang wan pilo bonta towar na ke wan pia bang barla por nang pironga jok inghana towar mandet towar nang piji pute ningkrenga porle nang pia sonte inghana towar chihelat jok plot jia podo nona bang men kisu pulote kachi ponji aphanta unelo athe gari motor ke ponji aphananta kisung pen osomaratum kachali aphan kedam kebang jianta towar akedam kebang akisung dolo lasi Prabjin pen MLA aphan nang patang piserak ji aphansi kachuningri pedopon lopusi habarara datum pen ningje pot phuloni pen aroning tikathar Karbiang news
bangke barla porsi alang kam nang pangcing rong ajo ni si nili tumbang rada tumbang ke siksak do koklo to war ke wan lo mesen lo la bangke churo lo MLS arbanta ke pipi do lang kan di mitar ke lasi MLS arpan chuning rilo prap jin pen la so to war sen graver bang ke thok ke pa prap jin ji pansi nilitum la 3-star line lo bala sekaring ti rong lo gute la so alena bangke ke thok papra pap jini pansi nilitum ahin pen chuning rilo rata tum pen nilitum ke chuning rilo Kamson singnar pen khorsing singnar amithanga hemalong pherang ke mai kangni wo signify kri siarni lakhain ko retrok duar bagri constituency angkang angjok terangarong Kamson singnar la pen khorsing singnar amithanga hemalong pherang ke mai ingnipon nilitum kopia potsi pherang ke mai kang niponang kokma laki ladak sar thirong piarong arayalong central model school kikimalong nilitum banghini along li puridun loklo labangso central model school kikimke congress asorkara hotsi kikim lasi holaso hot education emk roton ingtilang lasi nilitum aphan nang chaklo nang tum banghini aphanta pion lopen chokidaran ke nang pipon popasi nang chichaklo sedame non ke kibom BJP Sorkara bang education EM Richard Tokbi aphan chuning ridamlo kuk chotlo pusi nang puronglo lasi nilitum ke pion pen chokidara bang ke nang wekbo pusi ning jepon news text report Karbinglong news lang li kibom hot nilitum la jongsi na pipe pulote nilitum bangge upaya belo la bangge to da bateng ben bangge nilitum longke hana gitu nan belo posisi bet nang litum pade rongchol la nilitum pade rongchol manen ai skor ki khuli ge non heran bela tiklo yon bola mata gelang non ai bata sa pige non ini di thome kukwa se ekdom emergency ki mala chini nangke pijab lo pijab lo to pia khela lan te lage asi nilitum bangge la bangge hoy nalitum chener hoy mate nalitum ahin nalitum ban hoy pan nilitum nang thanon bangla handa lasi nilitum bangge jitu ki dabbi nilitum ke dabbi teng bana pipe pulo te nilitum bangge la bangge 100% bangge nilitum la ke claim back pulo la lo nalitum aphan nili nalitum long nang ki chuning ri to ma chola kha dum ke la lo nili lam the lan sin nili dongkam vai song pathua klamalong agriculture department a hin pen soka chili ku sprayer kiron pon Pinier ni kang sama porni jangkar biang long dongkam pathua klam agriculture department a hin pen matha pangchingsi soka chili katiki kang hoya phan gui pak lapen sprayer kowe klim kiron pedoponlo bang so kiron ponalong alhi sarpo amana peng pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen agriculture DM Amor Singh Tiso MP Horen Singh Be MLA MECs atum lapen pinangan kethi atum chitong don renti sai ka chuti kia pora hot kiduk de darata tuma phan pinangana ki joypen hormu ronpon karbiang longangkang inkoira trok constituency arlo sitami agriculture department a hin pen do anason longponpo bitung reng thama constituency pen pangcheng ponsi kiwang jiani kaprek constituency along sitami keron pedoponpo news text report Karbing Long News Kangalong Karbiang Autonomous Council pen Akejoy pen Soka Chili lapen ke Uwe Chili lapen SPMC Kachuti kiara tumhan kero Idon pen ladake wane la tumle rita lide postai sisi ne postai nini ne gitu kona Chili kan makan nangi lalo Uwe bang erong baru ini idon pen constituency da along tila constituency da ron dagdet karilo agriculture department da along tila constituency da bring up dala tumsi dage pini official si inauguration on itu MP kai banglo MLA kai tumlo EM MEC सब तुम दे सिदांग आron lapan sar mupen pusar alang ini ye kola rundoi thola PM kisan las bangsok tha pore ko pen lo ke cheng ministerian ke lagi lapan sar ala urunudoi ta penangana tum elong le tum lok pilang la sob kelong le tum man ke kelong ye phate tum ko ji than mo
Karbi Anglong lapen Meghalaya aduya hoy alam ki kedoko ka jok kisung ke phonang akarbi aphan dokmoka KLA KCS KEA Harakat Subdivision Press Club abitung otumpen chirapsi kirap ke pajordam wosi ka chiklo niphai ke pani ada por phai pho dokmoka Karbi lamedamai aro asa hemalong pen barsi por bhai si maloman langhem phi pale pen halada kedo Border Protection Committee rongasar lapen KSC atma phan panongsi sang bek phokep rahini phuruyathe bek kreisi lapen ingti bek ingkoi rahini dali lapen jangthu pipa jerte kanglo anparta halada kedo akar biatum kaning jepon ke Assam government atum si nangrap nangpo nangrap tong thekthia ko ahem phan chimat hanang kok lapen chongda chutulo apora vedatlo lasi lahai chongda chutulo thekthia prang aning kimepen nangkera batum lake Karbi Cultural Society Karbi Employed Association Karbi lametamai lapen Harakat Subdivision Press Club atumaphan Agustin Hansepen choro ponthu wathat langsopen hemari bongrong Karbi Anglong News Pini aprangsi media akorte itu manda kardom pijirlo kardom tinil dum ladak an kibang nang kokalam the bangke ladak Meghalaya lapen Assam aduya hoy agasik sak kacharbu du laso longsi Karbi Anglong ahoy pinak ilitum han asi Assam government atumne nangrap tong thekthi sita ilitum akhei ladak sung do ko posi ladak joparni tita ahe maphan ke chima thanang kapherenang atum chongdat chutilu apor avedetlo asilahe ke chongdat chutilu pen kereng chitji aphan ke choklem atum aphan kerap aphan sinilitum hadak dokmoka pen Karbi Employees Association Karbi jutang asong lapen Karbi lamet ame dokmoka angkang pen niltum kewangsi ladak sang han longan niltum ladak arat phan nang pajir jiban si kewang si sang han do anta niltum tekang lo si kedor plup pugenil dum ke puthekte sita penangan chitekang lo si molang niltum ta kichuri ji phana barsai ladak pen longpon pu si niltum ninge chithedu si ladaka tum aphan si chuning kang tung ke la hello ning chipa the nang ning chipa ding ding nang akisung ge som surya kisung do tema ahoklo talaso pensi sorkar aphanda government aphanda ladak arada kisung arada tum phan kerap ji phan bor ite usinil dumke kamatha asi nildum Karbi Employees Association lapen Karbi jutang asong lapen la Karbi lamen ame dokmoka penil dum ke bang atum ahin pen kenidum chuning rilo si kardom nilam thidan sington Phuloni Higher Secondary School along HS asadlang kachepo undon kachario sumaratuma phan karcho mai pedopon nona pora hot ke thekriya phai nangbat boma sonsi theklong lapen paprang boma sonsi thek ponong ason tinana chitame paprang bomro la sonsi wosik ni phai ke pani Phuloni Higher Secondary School along penta kecheng CHS asadlang ki pidona phai dolo laksong bongpen bang troksir kebra troksi chario sumaratum pen ang theke klang ponalong bang trokebra isi chario sumaratum chipon dondo lasong bong arts lapen commerce chario sumaratum mission ang thek chipalong ponlo lapen HSL sialong bang sir kebo sumar mission ang thek chipalong ponlo lapen nona kaya hot kachari le abiti worenga warsai sitami kelong sungpik lapen lo chari toidon chota chokchi api apotum sitami kachelangdon akenang sotpata lakha kriner ke Harakat MLA Dorsing Ronghang pen pachinipo lapen labang so jai mekalong alhiaman pen lakha kriner ke Harakat MLA Dorsing Ronghang Phuloni Higher Secondary School Principal Muktinath Saikia VDC Chairman Dhoni Ronghang lapen khan bangatum chutongdon Phuloni penaroning tikathar Karbi Anglong News Dodin Phuloni High School Higher Secondary ইয়াত মানে কমাৰ্চ আৰু আৰ্টছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুটা ষ্ট্ৰীম আছে গতিকে প্ৰথম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামবিলাক দিছে
গতিকে আৰ্টছৰ ষ্ট্ৰীমত সৰ্বমুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী 91 জন আছিল আৰু কমাৰ্চত 9 জন আছিল তাৰে ভিতৰত কমাৰ্চত 9 জনৰ পৰা 7 জনে ভাল ৰিজাল্ট লৈ পেলাই পাছ কৰিছে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত 91 জনৰ পৰা 64 জনে পাছ কৰিব পাৰিছে তাৰে ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন 2 জন ছেকেণ্ড ডিভিজন 11 জন আৰু যিজনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আছে তাই সকলো ছাবজেক্টত লেটাৰ মাৰ্কছ পাইছে গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰথম অৱস্থাত এনেধৰণৰ ৰেজাল্ট পাব পৰা যথেষ্ট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ওচৰ চাবৰ গাৰ্জেনসকলেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যত্ন কৰাৰ ফলতহে এইখিনি ৰেজাল্ট সম্ভৱ হৈ দিছে গতিকে বহুত আশাবাদী আহিবলগীয়া দিনত শৈক্ষিক পৰিৱেশ আমি ভাল এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশ আনিব পাৰিম এই আশাবাদী যাৰ যোগেদি সকলো ল'ৰা ছোৱালী আহিব লগা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এই পৰিৱেশত থাকি তেওঁলোকে ভাল ৰেজাল্ট প্ৰত্যেকটো ক্লাছত কৰিব পাৰে সেইখিনি আমি কামনা কৰিছোঁ গতিকে আৰু আজি আনন্দ দিন গতিকে পুনৰবাৰ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুভেচ্ছাটো দিছোঁ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগতে মই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰিন্সিপালসকলক মোৰ অন্তৰৰ পৰা তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ